And of course, kada kiti so amin na po kada kami dito Villa Carmen. Once again, good afternoon kada kayo. Kat kunana ni Auntie Flor, hello sa inyo. Magandang hapon na. Pakingkantaman da igit bye-bye. Sagot ka na uncle mo. Madi pa uding agdingag kanyayo. Cornelio Kalamkam, Kenny Ever. K, Genius, Kalamkam, Adda jay Hulusulo, kan Prince, Kier, Princess can Genesis Layugan. It's me, Auntie Flor Piedad Kalamkam of Villa Carmen, Ramon, Isabela. Okay, we will try to do that on the Monday. So, dagiti dito tumapay nga pangablaw balong. Abati, Ading Garcia family, Jay Santo Domingo, Quirino, Isabela. Ken Madrid family, Jay Barangay Uno, San Mateo, Isabela. Watching here at Hong Kong from Ate Arlene, Santiago. Okay. Makita ka na online ni Auntie Cathy Tatay. Okay. Just joined ko na Tatay. Okay, hello Kapsit Cathy. I guess she's in Las Vegas as of now. And she's flying back to Hawaii. Philippines. Malimutik amuno, di itinerary na actually. But we will be seeing her on the 5th day of this month sa Jay Kawayan, San Antonio, I guess. Okay, our official text line, once again, is 0915-071-3686 for your request and dedication. Ket hangkulan na pupuutan na gadumagayang di text messages. Naimbag nga oras yung manong Jun, kablaawan man, amin, nagdidingig iti Jay Arabiat, kan kasta dito'y nakirat. Kaslads, parek nga dua, Jun, kani pare Eugene, request ko man dito'y Alsema Roll. It's me, Joseph Palerwan from Arabiat ex Chage Isabela. Okay, kada kayo amin dito iti Arabiat, good afternoon. Apo manong kablaawan man ti family Mateo dito Purugtos Barangay Sinili. Kablaawan man di manang ko nga Joan, Josel, Judy Ann Ken na jay kaanakak nga ni Sulpa nga ni Jorens, kantahan nyo man na pumano da jay Mansanas, ay nagkablaaw Jerwin Mateo Mansanas, di pa hinangaganitay Mansanas. Kablaaw man itinaimas kapangal daw dagiti kakabsat ko kani ipag ko ni Maribel ken Nori tamadida makatakder injen nagtugawandan tarabsogdan day tala unay ay kikitain nyo basit apo ka high blood kas kanyak itirabi apo ngem mato depression ko ay ka nagpaitaraya ka sa jaya sanitarium ngem luckily inot lang nga bimabae so nga nagawidak. Happy Easter FDD ken amin nga agdingdingeg ti programa yo nang runa unay ken mamik nga Lilibeth dadik nga Loreto kan ading ko nga ni Shen ni Jay Madela Quirino KARRUBA Madiyo kumaliplipatan di request ko one last song. Thank you and God bless from Rio Layret Ladja aja nagbuya DJ Alfonso Lista dagita mangkat nga request. Ngarod, gandang tanghali Kuya Jun, batiin nga po ang Arsenio Baculad nasa Saudi at mga anak niya kuya at asawa na si Angelica. Kuya, patugtugin nyo nga po yung kasano timang lipat. It's me from De La Cruz, taga Patol, Santiago City. Abot apilyado lang tiyapan na binanggit. Kaya 6,400 di De La Cruz dito Patol. Okay kuya, good PM. Kablaawan man ti family Sebastian Morales kinakosta kuya. Kantahin nyo matutay Scooter from Angelo Sebastian. You see, nagadubay ti text messages. Okay, so we will back with this request in a little later. So as of this moment, itid mi apo iti last request piece. The first set. So is this the last piece? Oh my God, you see how fast iti oras nga talaga mat arig na karugrugita pa lang nga maditan. So DJ anati kursunod ang mga kansyonan balong for our last piece. Halsay malatan. Okay. Tayo so din request data tayo pa kan ati ka-text na. When halsay mga rata po may isang kalye DJ di amo mo nalipatan mo DJ kuha na dito yan kaya na Halsay highway. Yes, it's a highway ako. Highest point. Ano sa? Di papan Bagyo ba yan? When siguro. Ayan. Para ka tayo nag-request di as Halsema. Waday usay kantina sing igid di kalsada sen banda na ud Halsema. Ayon pa'y banbantayan, di mistisa ay balasang, napintas na po daw iman. At aday mang aram, babaro ay gogoapo, pagdaamin formado. Watak pa'y uwat kumkit ko, ya uwatak pa'y iit ko,
Walasang ay naaamo, naagdagsan mo kako, nanabot san kiday ko. Bogo pa'y isan inilak, sexy ay panag-aw-awak, yapuyong ay mankikilat. Diyak ni namnama ay sakon baulay duna, unbalasang adhal sema. Umiguyod yan kanana ay kataman inumta, dilay dak duduata. Pinmatong sila misaan, ginaw at nan butilya, nabunsiyan din pusog na. Dadak ko digayang gangko, kamamaptat sa niyas-yas ko, tanumalian maitokdo. Naagdagsan mo katko, nanabot san kiday ko. Bogo pa'y isang inilak, sexy ay panag-aw-awak, yapuyong ay mankikilat. Naagdagsan mo katko, nanabot san kiday ko. Bogo pa'y isang inilak, sexy ay panag-aw-awak, yapuyong ay mankikilat. Okay, dito nga taputin ang kompleto iti first set me. Kadamdaman ito nagsubli kami. We will try to entertain international calls apo. Igenti messenger ni John Mark for your live greetings. No kaya yung madano no yung mga ganda kiti ingutin nyo mo ti biag nga dito Pilipinas. Mabalin nyo apo ti tumawag igenti messenger ni John Mark. Ulitek, i-open me apo iti tawag itam na mabasit. Nga ron, nagsubli kami kalpasan iti sa magmuno nga palagip.